Entah. Kumbe cowok lapak kinaan. Oke. Cewek nggak tahu cowok nggak tahu. Nah, Filmnya lo kan? Mungkin ada yang mau nyanyi sama Salma di sini. Kayak ini pertama kali Salma nyanyi di sini ya? oke bersama Salma Margaret. Sangat latih. Oke baik. Oh, sangat latih. Ya, atiran batong anak kumbe. Dia mau gempang. Tak kira lagu punya atau gara-gara petir mana? Ada yang mau nyanyi sama Salma di sini? Memang Salma datang jauh-jauh ke sini. Oke. Kita spill dulu dayang-dayangnya apa? Oke guys. Adakah souvenir? Ada. Oke. Apa itu? Oh, bikinkan nopit satu. Oke, kita bikin pemburu souvenir ini. Oh, bagus. Nah, bagus tempat HP ini guys. HP 10 inci deh, 12 inci. Nah, tulis dulu nama. Nompit. iPhone masuk. Ompit. Mana kayak itu? Ompit. Sanggala. TV. La TV. Oke. Oke. Oke, kita dapat. Nah, ada mau pertama tas kita guys. Tapi tas dulu lah. Oke guys, kasih masuk tasnya dulu supaya. Nah. Oke. Tidak ada cium barang besar ya Om? Nah, tidak ada sih. Oke guys ya. Gudang apa lagi? Iya, iya bom itu plastiknya. Ya, oke baik ya. Oke sudah, oke mantap. Kita lanjut. Name is Kristo. Oke guys, Oke. bersama keluarga di Bone dan sekitarnya. Iya. Oke. Belum Oke, makan bagaimana guys. Kareba? Selamat Natal semuanya dan tahun baru. Selamat Natal juga. Tambah.
Kareba. Dari Bamadeci. Salamat Natal mamo. Be pa uwi tara si di be ku dapat pipi marang ko. Oke. Oke, terima kasih Ambe. Tamam begini Ambe. Tamam begini. Madandan. Madandan. Oh, oke, Madandan. Dari Madandan Toraja Saudara Utara. dicoba lo. Beril mantap Bompit. Oke, baik Pak Beril, luar biasa ya. Halo. Oke. Ulah mereka tahu na. Kita tahu begitu. Lo tuh Bisa ntar tahun di kena tuh. Yosing di kena. teman tak mau natarangat kalau kurapasan binti mo nalulun kalang nona sangka sia-siang desa ni kendek belang na ko upo mo rin dede sa nauiran patiran sangka na Kaca. di salagan sang pati ikan ng belalan pinanda bisara lang mangalog piya batu mak badam kumobo tirampan ni menidua mili pang ni parayang mi kailangan panilang buang karakur sumanga areke lombenan bisara mulian puraya Halo. belang naya to na linungi pato natin pa kalyami ina tumalong ba ating kumilang dili na padang diliatong tumasinggong karangan pasir yang milang dili na rinding daun ni luksapan kuwa-kuwa Lihat tulisangan mereka. dari latar rumang lulang melong kami hilahong kami Jadi kita sekarang berada di Bone, Kecamatan Sanggala Utara. bilang apa lalu orang di daerah ngarang penangkap rekila tidak bidaran di desa kana pasti yang lalu iya lagi pengabu tangan tanah kayu lagi naya tuh lah dan hilang dah sila antara suruh jangan kah lain bercerita tentang satu malam yang betul. Ya, rupanya pelatihnya sudah ada di depan yang kita akan mempersiapkan diri untuk penyambutan. Oke guys, harus persiapkan juga jaringan ini. Jaringannya mati-mati nih guys. Kita bikin. Mangilalah Allah kulang di manoto Allah ku karatui. Mangilalah kami nenek mangan nasangka ilan padang di tiang manoto kami todolo lentingan paniguan ilan banua puan. Mangilalah kami puang tambor langi manoto kami puang sandabilik. Mangilalah kami padang di sisian manoto kami padang di lindo tahu. Mangilalah kami padang di nanggala. Mangilalah pergi padang di rangri manoto pergi padang di rantiawa. Mangilalah padang di madang dan manoto padang di langda. Mangilalah kami puang mata datang ngana langit manoto kami tugu padang do parara do batara. Puang matu ambe puang matu anak puang pena masalah. Tiya langgan pigi mayu layang kalum pini pigi tulang api hindi tingayo boko ako lang da pisanay kanan kairingku ku bendan matoto lombile pantasi ada naram panangkapa tulang dan tang tibenton na wis sila na panang sangka pa sulian nalo. Yung tayo lindok sir langsung lah. Oh, apa Rina? Kita tahu nak kota naik isang balik na. Ah, pala ito eh. Lobet. Ah, rupa-rupain ko pa aja mo. Berbeng. Iya. Tarik kentok lo. Awit dia tawiti lang tak kinante. Yo anu tak samping. Mau aku tahu minyak. Lobet. Ay, tingnan. Toy kayak lantuk lah. Iya. Natak mau anu mito.
Nalabi PT. Tenang ako mambi ki mainkan nih. Mainkan terusnya. Ini saya kenal jalan. Jalan. Dong tuanya. Itu pencerahan dia di bawah. Kurang ini dong. Oke, baik guys. Kita mainkan dulu guys. Oke. Nah, ini rumusnya. Oke, siap. Siap guys. Oke guys. Oke. Buangnya. Buangnya. Buang. Kurre sumangakna sabak aparaya ki pakindege mati olo bala bikmi ki bentuara diorion makarahengi lanti allo totemo lanti gulla diran delulangan kurre sumangakna indiadakna rampanan kapak sabak aparayanna sangkana pak sulian allo Hurre sumangakna allo mangka ditanda balo sabak aparayanna kulla upu tato ding rongko diong ballaran nampa allo inina tokulla mangka dibeledu tahun mindo barang do di kapuk un nambe bito ka diang gilo Hurre sumangakna narampanang kapa saba parayan na sangka na ba sulian nallo digente alo ko masiro pindang sangka mabuso palempang nenne di kasiri idatu di katang kulembang iya malu ko di papalaw langit di ba turun di batara ngapabunga lalan nene etapo nene Todolo di polentengan panikuan ilal lili padang lepongan bulan na tarigi tikuran dan na gonting na matarik kallo digente aluk na marindiliku sangka na manurun di langit nene di tete tampo kalok na di saladan sapan minangan na susi lanti allo totemo lanti kulla diran delulangan Hurre sumangakna indi simbol manik Saba parayanna lokon loerara Yunita pararuk pagantianan malabina Ia pantaranakna telepongan tondok pangaloloan na di padang tua balok Pantaranakna rinding dan rinduk pangluluan nasapan kuah-kuah lili padang di basi tangana nah tarik tikuran dana padang di sangala iya tarungu lawan na tungkonan totalang kalau sukan daurena puang patabang tuna turyangana sesindon dok korok
Umpalolongi rara, umpalolongi buku. Iya tarugu bulawan nasi nini sani lolo lamay teleponan tondok. Tubindan naloy nina tutunan ng pembala barang tugula mangka di belendo tonna nang ditula kabuntun na bone. Dilang da manitin atosen dana buong. Iya tarugu bulawan na tungkunan to si Rupe. Tuna turiyang na siya pemuda. Digente taon lepong pindang padang nilai atung taon tarik kanjang galang lili rinding daun nindok usapan kuah-kuah. Si sulamintu banuan nenekmu isungan todolomu umpalolong ni korara umpalolong ni buku tanglah di basalar rinding tanglah di balik kokna manang banua. Hurre sumangana inde gayang malabi sarapang di mata pindan. Robinso lapu bak gantianan malabina. Iya gayang malabina padang adinanggala. Sarapang makaridina lili anan karupina misa bak bana padang dinanggala. Taruh turiyangna tau salidoke padang alidanggala alloy nina tuntinaran padang di lilikna anan karupina padang dinanggala sinene rare pak gantiananna to bendan duka alloy nina tutunanna atau gula bangka di belendu tunna bendan to bisa pang mimpi tunna tonanang to sang mama karoy. Iya pantaranakna tungkunan na apa panglolon na isungan kan na bilangan na digente padang nalimbui banwa kamban hilang padang dilangda. Iya pantaranang na tungkunan layuk popo tungkunan na batura langi isungan na to ibuda tumuani. Iya pantaranang na lili na anan buat na natarigi lili padang di madandan. Tarutur yang na bulayan na karang dilaya tunatur yang na karasiak hilang padang di madandan parah panggulu makati alloy nina tunda pada lalangan to bisa pakipi tunda pada indek to sang mama karohenna larangan tedaw tanduk ratungna dote sondong bulawan na inde ilang dirinding gaya ditande lola didandani kan daure mauli laun tayan rampa tua sanda paraya anggama iri po lolo ang kumita matang analangi guden dinde ang kumita maparara na batara susi pas sambayang na nene edipon nene ten tupang loloan na todolo di pulentenan panikuan kumuaden no upa ami po upa paraya ami po paraya mi lambi imo dahulu mi detek banu karungan mak lento-lento isi mi maklulung pura-pura den no upa ami po upa paraya mi po paraya nasoromang kami ni peparaya namanda ren dinanti dong dia batang di kalemi bintin lelean nakane dia tondon to batang denau ba mi bau pa paraya mi peparaya namanda kalong kung nabai dia batang di kalemi bintin pasirian na bonde matua dia tondon to batang upa mi bau pa paraya mi peparaya
namanda buyan naman ko dia batang di kalemi bintin pas sirian na kanu ko diaru de tondon to batang mi maluk mi si pada alo uran daranda hubungan lau sa petang ken alamba deno pa mi pa upa aparaya mi boparaya mi malem bakalando tutun maklem bamalang lakuran dan nalangi dio kalelian nuran napa si tamu mali imur kami puang amatua barang sanda umbana napa si rompa kaboro kay tumong pararata yang sanda makamban na tontong diorongi lolorang kami tutuan digulay tabi taruno milan telepongan tondok mi tontong susidon na nenek mi ra dan turan todolomi na bentiongan ni talang kamban na pela lundun ni tille si panapi kurre sumanga kedua pengantin dan orang tua silakan duduk. Laku kuat abe diong suleng karakna angkat taruk pulauan nalindo na bulan nalosukan dore na barre na kula to nenek dikasiri mata bubun na digawanga tondon turunan na taruk turyang na tongkonan layuk lalosukan dore na isungan pa kalanduan siman diong rian malabi na to dian nabara lante pel lipuan lembang to di ba apalempun sangka lante padang tuo balok to nenek ditumpoy rana di kalapak tampak pelalan na gibendan ni ada nenek keturunan nang sangka na to dulu turun to paring ibagan tiran malabi na lalan na telili na padang diliatong latimba na padang dianggala larolok na padang dilang na timba na padang di madandang maka lima na hugatabe diong suleng karara nato sitara nakalo kumelo langi sisagaran sang galoson di Batara Ibu pendeta, Bapak pendeta lain dia na lepong tondok lah tiba na Bapak lepong nolong na pentutuan libu Bapak pastor Dion Stasi, Bapak pengantar Bapak imam, Bapak ustad bakal lima na hugatabe diong suling karara na tamang kadipilang sa aliton ng ubo mata sang sibo sarong palelean si tito kon beto kon na tondong si tintibo si tarapang na lembang turun tama parintah bagan janan na lalang na tilili na sangal na utara Bapak lembang melihat matalo sola sangayo kalamba na sola barro barana na la dolok na jamay pira-pira pentutuan lipo maka lima anak kumenya katabe diong suling karara na segala kita mintu soal nasang atau benjangan niti alok masih robindan umpela london itu sangka mabuso balen pangalan ti Allah tatemo igwata lang apa sisa kasiri dato rek sikatang ka ampulembang daling kay pete pira-pira lauran na tonoran pa kauran lante malingka nama apenduan na sang buku dong buka da jamay tama parenta tu lan bangki Palembang na mapentalun na tari-tarian jamay mailona PGS na mapen na apa na sang buku dong buku kada jamai keluar kada mo ditongkonan na mapen na apa na doa istirahat tulang na bangki bapak pendeta bapak ibu pendeta na bilang ada ko sa amin tengkal ko acara sitaro na iya mo to sang buku dong buku kada jamai tama parenta Allah ko ulo na ma Palembang dilatong matalo ya tuat to ki sor Matoto. Mana to? Tripod ko lang pa yung pa. Tripod apa? Tripod ko doon. Ban. Ayo, kupo dari sini kolonan. Lembang. Okay, baik. Pol. Ya, gua makada selama asita mumali siman tapagupa lan tegaw pagawkan lan jalo kita mo dolo yung may lampukada na kadang sa buku gua tabe la ko lumala di na ibu pendeta bapak pendeta Bapak pastor, Bapak imam atau ustaz, sialako berbagai denominasi gereja
tu pada nalakatan lante paagaukan lante alo takem. Siman lako lindo na bulan lante tondok labu itu na lamananggala lado na may langada madandan sialam may pira-pira inan to ang lante tongkonan natin. Duka-duka tabi lako upo nene na upo ambe na upo indo na labi lako kita mintu tu saya lante inan yate pada banu lante ampuni anak kami batu siluta tu pogaukan rampanang kapa lante alo tu demo. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tete dua mo. Bisa adu ka penyampaian awal teh. Ke tasipakati itu kita dilihat khususnya lihat mata Allah. Upo kada-kada sola Bapak Pendeta nina si Pendeta kukua. Dia tekamu tunggu-tunggu tundampui pa anak siya bayi anak bayi na siya muane yan milamalin tanan da po baro susiteme tayo to tongkonan isa abang mo pakyan tapake pakyan nadat le kaya anya masasay mo maap to ka mo kapsalon tanga melo ke tapake to pakyan ates sa lambukada apalagi kita hindi ini suwa undin toyo boko melong di kita ke pakyan nadat pang matapak apalagi yung kita tongkonan tama duka ke gereja melong duka kita ya saya kira informasi to mudah-mudahan tersepakat tak itu ko pati kita pakai ini kapsalon na masuk isu bayaan. Yang kedua ya kita hanampangan tu na rencanakan pemerintah Lembang kukala ko kamo nintu de kapala arte lami kumpul tu kakana taum ni den na palibagi lanti minggu depan coklat sabung durian kopi tayo kumakampanya leh sa badan na desa dino kumanida ko sayo ni ko ni aman na to pindukong ng Lembang na ben udah mga susi to apalagi te akhir bulan berkat bulan politik biasa ki susi to sa kanakali ugoko pa susi mo to susi mo to kita pelayan to udah na udah bang kritikan ya duka na dahil kritikan tak bisa maju tapi ya yang kritikan membangun jadi laku kamu kepala sola harite kumpul melong ni tu kakak kita masalah na aja tu coklat silima bisa kakak ya tu durian otong sida adua nabay dako may kita ba mo tu na memang memang ang nausa kantongan sa biasa kaya no dibagi kay may apa nakuha may mate padal mali na tuno yan nakapukwa mo no nakuha masaki mate padal mali na piyo mo ba ito padal lang sila kayo kaya kaya ikulo yan sa susito yung selanjutnya tentang ating may anak-anak kita parang untuk temo te penyakit sosial pencegahan narkoba ya ku pelala ini latung matalong mudah-mudahan na taisiya buda mo din ku pagkaday karena keasikan kami kita may kegiatan sehingga tak mo tabiasa si pa akadamelong bati ita yung isa de jamakan din pimusibang lambi ite menak ta kumwe pengguna sabu-sabu apalagi ke di kuah maabalong sabu-sabu kami nasanom
Then kusa ading pa combine na tayo dan dito nakapindi tadi sampai orang tuanya menangis setelah dia tahu bahwa anaknya sudah pingguna. Dan duka anak-anak paalura yung bagian barat tong tiyang pokade anak nama pinggaw ka. Jadi ya teh tabaran na wasimelo teh anak kata. Apalagi to teh mo manipi-api talyan nito HP canggih. Makanya itu aku teh api kili-kili bang. Sabado kana kinabugaw kay tim sama maneh kuto HP apa siya kay sangan nalan. Ya, hati-hati. Lebih baik kita kasih menangis sa anak kita di waktu kecil daripada yan nakakuha mo na kita teman-teman na naputumang iman. Itu kita itu Buddha. Jadi kukuha salam alako kedua mempelai berkati dalam rumah tangga yang Natal dan selamat tahun baru akan datang. Semangat, selamat siang. Iya mau tentu pira-pira tu naparampo Palembang dia lihat ng matalo na lo kakaleta di kuwa kurus sumanga ta menteng kata ma tonoran pak gauran istarun ayam tu iya kalau bisa cepat sedikit karena kita kejar waktu. Iya, apalagi Palembang ke Dengki lang daga-daga sa lagot muncul-muncul narisan lagi kung ako dito mo ito kilor ke Atur ako.
begitu mamali na mga tolong kita matira-tira. Dalam mereka mengidaku na soro mo. Iya, kalau udah kamu tuh dengan deh.
kuah kuro semangat. Tapi kalau kau cara sidaro na yama tu sa ngabuku dong ngabuku kara na dia tongkonan lah undak kala India na kata si Soladui. Tu lang nasoyan teman-teman ta sa nenek igio. Allah ko olo nenek igio. Allah ko olo na siya nenek igio. Ya tu waktu ki sorong Allah ko kaleta. Halo bosku. Berapa gelas? Saring deh. Mantap. Apa dah? Tak suka lah. Tak suka. Tak suka. Kampung gara-gara suka nah. Kita tidak bisa ke belakang karena jaringan di sini kurang. Ya, terus semangat lah ko pemandu acara tu sorongan atu laki lain po kada maliiki lako kita solanasa kukua makada sitongan na dempa tu la sipatu la bendan la umpo kada mali lako kita solanasa tu rambu buat waririnta ya moto tu barani bentan lang tanga-tanga ta solanasan padolo yung ito laku pokada siri itu kada mali laku tingayota may katabian alako bapak ibu pendeta la indena sangala la utuna damai marandan nagala siya donay la indena sangala la utuna damai langada marandan nagala siya inan senga nagatabi ang alako pekaindora kamberan lamay simisa-misa pekalukan la butun na gamiinan ng senga siya lana te tondok may katabi na lako toko pendidik toko masyarakat toko pemuda siya toko wanita lako to parengi makalimaan na lang solanasang tu rampo kamateinan kaparanuan sidukung umpas sambayangan ni te anak kata baatu ang kota Soladui di kuwa kada sa buku dia may kumaarapu kukuayak ako may tiro-tiro titularo rampo ti esalanasang sama kanilang kukuha kumaarapu kuresmana kama gerenta esalanasang sitongan nalante alo demo muda tu inan latana na imale apabelan na mamali iti lako te anak kataba atu ang kota Soladui taurungan ni siya si kasamayan Kikuha ko resumanga lako kita solanasang may tang sipatubanga mo tu oko ota tananay mo oko apa susi mo palang
Iba ko semangat lang ko kami hindi tondo. Imangka umparengan tuna ang pananay siya muda pa kenaga di sorongan kami lakukan ke keluarga ketua Presiden Pak Kota Solo. Ikaw ba makakala ikaw lantai ka o kinako na dente may melo ikaw bersama baik ko mga kapaatinasan sa manasan harap ko ya banget Ini kita ini itu. Gusto. Ini sini Kenapa tuh? Oke, bosku. Marco Karepa. Oke, bagaimana Pak Nani di sana? Kenal kan? Luar biasa, sharing juga. Denova anta sule kanta sa Pak, Ini telah mabuk kok. kirim bintang-bintang tuh. Ya. Oh, sudah dikirim nih tapi. Natal Soranasang siya salama laun tamuy tahun baru sabi ko siya Soranasang Oke, very sad nih kalau tidak bisa laku selamat menempuh hidup baru. Oke, Pak. Lapar, waduh. Lapar minum bosku ini. Jangan dulu lapar. Dia menakisi tangga, bukan dia pulang. Oke, di sana sampai alam. Oke, selamat melepas masa bujang sampai ini. Makan na sanda kamu tu siwo tu mana sipir kepala apa? Iya, sesuatu Nanti siada nih bisa jalan. Siada nih aja. Oh, buat yang kayak pada apa juga. Oke, bosku, pelaku nih. Oke, kami kita. Lalu
Oke, ambilin deh udah tekan deh. Oke, ya makasih. Mantap syutingan loh. Makan sate. Mantap sate. Mantap sate ya. Mandar ya. Oke, palaku dulu loh. Ya. Nah. Kuburan dah, nanti abang tu. Nah. Oh, halo Tia. Halo Tia. Nah, halo. Hai. Oke guys. Nah, Mantap. ini nah. Ya, bikin kira kekuman nih guys. Mantap, guys. Kalau Mantap ini. Keluarga dari Madan dan nih. Nanggala. Nanggala. Oh. Nanggala nyambung Nanggala. Palopo. Dari Nanggala. Oke, jalan Palopo, Japel. Ya. Halo. Halo. Mari makan. Mati makanannya. Guys. Ini keluarga dari mana ini? Dari Nanggala juga. Oh, Nanggala semua ini. Oke, baik. Mantap. Sanggala TV dong. Oke. Boleh gabung. Ya, weh, banyak besti-besti di sana ini guys. Keluarga di Nanggala. Nanggala. Sudah sementara makan. Mari makan. Tidak banyak hujan ini ya. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan tak hujan. Itu apa kita? Saya nak trek. Oh, tidak. Saya naik ke trek itu tema sama orang. Woi, cantik sekali keluarga dari Nanggala. Nanggala. Ayo makan. Makan. Makan dinikmati. Keluarga dari laki-laki. Ya, keluarga laki-laki nih. Iya, keluarga laki-laki. Berangkat dari mana? Kalau laki-laki tadi? Dari Langda. Oh, Langda. Oke, ada kasih ratu. Ya, sore kita. Guys, ya. Selamat menikmati. Kapo ada mana kalau tak. Kapo ada ke pengetuk. Halo, ini betul sate bisa kurang piam biman. Oh, ini saya bos ya. Mengiru tu kami. Mengiru kami. Pero sate 2.000 rupiah di mata. Minum ya lihat mana. So, ada lupa ya berapa itu? Sambil jalan di dulu. Di bukan di terlindor nah. Ya, berah. Masih lama-lama. Kami sepura masuk tiru sekali. Oke, baik, yuk. Oke. Nomor kami lo tampo. Tambah lagi. Perkong ke bawah. Lele, perkong ke bawah. Ah, lagi mo. Lupa dong. Cuma ngalir.
happy wedding bro Robinson Lapu. Oke, Free Giati Ute. Injona Kinanta, selama untuk keluarga dari Siburuan. Wah, auto deh. Wah, buntu ya, buntu batu nu buat auto. Nah. Oke. Bersama Sangat kita melon lalang itu memang jalan paling karena baik dibaca satu hari malam kalau baik kan baik dibaca kalau cuma kita saya kan jalan di sana cuma 14 jam kalau saya jalan toh aku mau tuh 14 jam oke guys tadi dugam kita apa buat dika sampai pada masalah menang sudah dulu mari Pak Beril teh oh Mr. Beril di mana kamu Terima kasih.
Ulah. Oke, untuk lagu selanjutnya Salma tetap muncul join duet sama rekan saya si Seraya Padang. Ini lagu lama Salma ya, Tuampak Morala Bulawanku. Nah, spesial juga buat kedua mempelai, lagunya cocok banget. Bahasa Indonesia apa tuh ya? Tuampak Morala Bulawanku. Ku dapat pujaan hatiku, katanya. Oh, pa yung mami dulu. Ah, saya akan tuh. Iya, maksudnya. Oh iya, pa yung mami oh. Oh iya, tuh. Halo, Bos.
berganti pacar yang tak tentu. Kali ini ku coba untuk beranikan diri, mencoba ungkapkan perasaan yang ada di hati. Bila aku jadi pacarmu, yang lain saja menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain baru tentu setia. Jadi bila aku tiap kali ku melihatmu, berganti pacar tak tentu. Ku coba untuk beranikan diri, perasaan yang ada di hati. Bila aku jadi pacarmu, yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain baru tentu setia. Jadi bila aku kali ini ku coba untuk beranikan diri, mencoba ungkapkan perasaan yang ada di hati. Bila aku jadi pacarmu, yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain baru tentu setia. Jadi bila aku jadi pacarmu, yang pasti jangan kau salah pilih yang lain baru tentu setia. Jadi Halo Bapak Meti. Panggawat. Di dunia
saya, tepatnya anak kakak saya mau ini sisa rasa. Mana mandi di situ, sawer.